na tete the chapter mesra o my Ghana mesra me nuanom Ghana fo nyina mpanifo am wo Ghana titiri wa sikafo mo amuni bi mo amuda kioso mo ansuo hwe mo amutika mu mo amutia mi doctors ni nurse fo eni pa titiri we mo am wo Ghana me di nya me di pa mo chawo mesra mo bukoto de pa mo chawo mo nwene sa asem we ho na man ko pie hell mo nuane mo de ti awrade si enkatwi no nyame nyi musika o yesu nyi musika o me pa mo chawo ma mo nya mistake na man ko pie kro no a eni pa su o mo no papa ye nti ne papa e di dan wa ayi 12,000 miles square 12,000 miles square to ho o yes as 12 miles square to ho amamu said that you manya baby partner munti no de ato ho e ya modia esika fo am wo Ghana etiti am wo Ghana political party for any mo am ho han munya niema no na momra yesu ho na enye mistake wa bare fifre team ya me pa mo chewi entie ubesu dachi eniama bi wa busuemu a ehia se Awurade gya ye adwuma ebusua bi wo ho a wonye ye wuti mu ani wo feel okay but wo ni hwe wo ye okay nti obi tumi ka se ye busua ndi ye wonipa ye ni sika meme no ya adwene ohia bi ada wa busuemu no Jesus me juja trum Ghana adisie obuoba ofore amanfo remember your first love don't know. There is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you have the right person. Don't know. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo achen ediba Ahenkan 93.3 FM enama homo brasu no bi de nyamowa so nyame de wa cheche etwa kwantana ya ewusa henya wa wodio Awurade na ye no manasu onana di wadu baby wadrei ukowe ni makai ukanito enda mama mapasu no bidia nyamowa so nyame de wa cheke champantana ya ewusa enya wa modio ready nyame na ye chomane wosono obenasio no brene wase no manasu nyame de wadu baby wadrei ukowe ni makai ukanito Mawurem fi unyami o unyami daranwa another day we do baby we do ukowa ni makai ukanito mawurem fi wajinko unyami daranwa another day we do baby we do ukowa ni makai ukanito Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo achen ediba Ahenkan 93.3 FM Remember your first love. Your first love. Don't know. Kind don't know.
Baby, I will call you, will call her that. Intimate, call you, watch your mind. So, the parabet final, damn boy. Nyonya, meow, bow. On one I do, baby, I went to eat. On one I do, baby. Baby, you're gonna tell what I know. Best to the American Jamu. Baby, I will call you, will call her that. Intimate, call you, watch your mind. So, the parabet final, damn boy. Nyonya obo on one I do baby I do minia on one I do baby Emma refuge nyamio Emma refuge nyamina on one I do baby I do ukawa ni mwakai ukaneto Emma refuge wachimko unyamina on one I do baby I do ukawa ni mwakai ukaneto ukaneto Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Let's say there's nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right questions. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. J'ai dit un souni kati kwa Nina ni nyami asem Tusufa utu ni pasue Konipa mo ansu yari kitwebi Nansu yati kwa mudiye Nira so mubia Tibiane kutimi sisa Nkuni masha sudia sonentu wasye Enti onyami be Eya she uhunde Efise wabira yonku Enunti pa Yesu yonku Kawa kwa she iho wamsa Nono ano beye Kosuwa kosu Onyami be Yeti kwemwi Enida sonya sae Kosuwa kosu Onyami be Yeti kwemwi Enida suwa mobia Kosuwa kosu Onyami be Isa yeti kwemwi Enida sonya sae Kosuwa kosu Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Yalande Yaba Ni nyina ni nyami asem Se watu asum Kiti kiti bio Bedu hamo Roll it Tiano Abotre Unyami be Eya shawundi Efise wabira yonku Eti fire su yonku You answer what it Obeye Onyami be Yeti kwemwi Enida sonya sae Debut Unyami be Yeti kwemwi Enida suwa mobia Kosu Isa yeti kwemwi Enida suwa
Unyami be. Let's go. Keep on keeping on. Kosuwa, nekoso. Yeah. Keep on keeping on. Kambro fu kakra. Se fiada mani huswama. Anka kwesi ada sore suni ho. Enyonyamwa eni ahyase no. Eyana eni nyina so. Nanso kitwa nyamensa umnu. Eyesin kesiya. Bonsa meshwaso. Enti kosuwa na kosu. Nendira suwo homuya. Fiada mani huswama. Anka kwesi ada sore nsuni wo. Enyonyamwa Eni Eyana eni nyina so. Nanso Ketwe nyaminsa wo mu. Eyempozi kesi abonsam dia chekwa. Enti kosuwa na kosu. Nendira suwo homuya. Kosuwa kosu. Aropa mi nim ne ye bo nwumi di ama no. But metiase nso so ewo Yesu Kristo mu se. Enwumi yi ewo botaye. Aropa yi koso ne koso. Onyame ba emma wabamu mu. Eni da so wo ho de ma odasani. Sa aropa yi aye awurade ne pe no de adom abo adom so no yen aye sori won so asori bidia. Aropa yi me se koso ne koso. Koso. Onyame ba emwa ba mu koso ne koso. Ejuma ni be ye. Aware ni be gina. Koso ne koso. Yare ni be dwane. Enimguase ni be dwane. Koso ne koso. Aba. So long as we live, there is hope for everyone. So what to assume? So long as we live, there is hope for every single soul. Inti koso ane koso na unyame be hwe wani unyame. 8 years na say ya said oni mu no. The program is segmented. Yadi ni nyina de bebrel live. And of course, coming to you live from our national studios here, Kuya Frakoma precisely, Wachima Buabo. I don't know where Puer Mantem, Eastern region, Achimodan constituency, Achima Buabo precisely, and if you able to. www.ahenkanfmonline.com, I tune in Modern Ghana, Zainu Radio app, Ghana Waves app. All on the Google Play Store, the App Store. Maybe I tell you now, wako who? No, I download the apps. No, baby, I will be to see any yeah, baby, free hako Oslo. Yeah, Oslo, one more. Hayan, you bitty. Young uncle, yeah, bet tune in to 93.3. Nay, Timmy, enjoy what so what I say. The 21st day of March 2024. I don't pay the Asadana Yinade Ma Otiasifu Yankopon. No, dear Dumaba Dum Swama, dear Chin, Yadana Sibi. Some 48 minutes after 6 a.m. Thursday edition of your most authoritative social, political, religious, and current affairs breakfast conversation is airborne. Catch you when on some country in Yan Fantoha. And I enjoy show no. Yatsanase for God and country back on your radio. Keep on keeping on. Udi Ahenkan Kwame Aboa. Ajumpa hene Kofi Mensa Kobi K Billy Man. Oframe obo ba ofori amanfo. Keep on keeping on.
Anɔpa nso yɛda ase sɛ wama yɛ kwan wɔ fie hɔ. Yɛda ase sɛ wama yɛ kwan wɔ adwuma no mu. Yɛda ase sɛ wama yɛ kwan ɛwɔ w'asom kaa no mu. Afuo mu hɔ. Baabi a wama yɛ kwan bia.com anɔpa yi. Yɛda ase bebree Onyankopɔn nte n'anim nkyerɛ wo. Na ɔnkɔ so anka wo ho. Na yɛwɔ gyidie sɛ onwununwu nne no. Awurade bɛte n'anim akyerɛ wo. Na wobɛdi adanse. Wobɛka sɛ na men so. Awurade ne me adi ne yie. Nya sɛ gyidie no ɛne ahotɔsoɔ no. Ebacho ya die wiemo brand sem se ne besia kɔ ne demo ni nyina ya de bema na afei wie de Onyankopɔn asɛm kronkron ye yemfa nsuo ne bibi amfa mfraye no ye de bebrɛw ɛne tima me fa wiemo brand sem se ne besia kɔ ne demo no 21st day of March 2024 ene ya wo day free anopa ya kosi anwumre ewiembo bre ɛho ama ne bɔ ɛne ɛde ma wo no ɔse enka nkyɛ ɔsa anopa yi ɛyade a ewiem ɛte anopa yi a nti anopa yi no yade ewiem bɛte ama ewia no atwene ti ewia no bɛ nante mu a bɔ style bi ɛbɛyɛ saa premtobre donko ɛde kosi no mienu no miensa ɛyade a ensuo no ɛbɛhyɛ aseɛ sɛ emunamuna ɛwɔ apuoyɛ mantam ya yahoduo ebi emia yahoduo bie no ɛbɛtɔ emia yahoduo bie no ɛtɔ ayere mo bɛ nante mu emia yahoduo bi so deɛ obehu sɛ uma wuti so hwɛ wiem abehu sɛ nsuo na munamuna ɛnya ade ɛbɛtɔ dendenden nanso ayere mo bɛ nante mu a bɛte girigiri sɛ de nsuo ni tɔ baabi no saa pɛpɛpɛ ɛna anwumrɛ ɛbɛyɛ free norm yɛnsa no nan hɔ no ɛde aircraft no ntwetwe akonwa na se bibiri saa pɛpɛpɛ na wiem bɔbrɛ no ebesi akɔ anwumrɛ nti fiti anɔpa yi ekosi anwumrɛ anɔpa yi deɛ wɔkyerɛ sɛ ewiem ote awia na otwe ne ti ebe nante mu a bwa free prem to bra ho no mo donko ho no mo no e de konomi enu no miensa nsu no besi ne tirase ebe mu na wo mea yahodo bi ebe to enso wo mea yahodo bi e to ayere mo be nantim mea yahodo bi nsu no be mu na keke no nya de ebe to krikri bia na nso bete sa ayere mo nante mu a ewie mo bransem se ne besi akọ ne demu ye no na abusua madaroma ye de ho amane bo e de amawo mo ye nhye ne nso ne yemfa ye ne manwu yie na intumi emwa yen afa na ade fidi na to ado mo nso aha ya Ahenkan 93.3 FM machi eno ni dwumadi ane braso me ofre me obowo ba ofori amanfo ye mo achi adase amu akwaba e de aba show ni so Ghana adisie obowo ofori amanfo emamo achi e de ba Ahenkan 93.3 FM
Wamanya me maunto. 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 First Peter chapter 2 verse 7 to 9. Yakin kani bibiri no a. And I sign earth was so. A choosing generation and a royal priesthood. A choosing generation and a royal priesthood. An holy nation, a peculiar people. Our work is to show forth the praises of him who had called us out of darkness into his marvelous light. It is our work. Yejuma no. Sanse yen de wa frey de na kanabusu yaku ho anopai. Erade afrey ense yemra meye na somfo ne na sofo. Enu nti wose ye kan anotum e wose ye kan mani ye ne keseye e de kira mansan e wose ye kan wurade ne mpa. E wose ye kan wurade na doye a woye. Na say ye a choosing generation, a royal priesthood and holy nation, a peculiar people. I would adia frey and dear free busia kontonchi entonto die no awurade ye frimu and wodi abesima pomba tena bia dia and here we have to show forth the goodness of God. E wo se etimi die awurade ne nsempa ne ho adanse e ne nsempa no e wo se edi ho adanse a yemfa bi mfamfra yemmo ye ntirim mfa bi nka ho yentena ase nkasa yesusu se awurade sei no ope no na mom e wo se etumi kan ye awurade o pepepepe so ate ase e wo se etumi ye ne saa ne boa yen. Enti anopai ye toa so ni asan ka ho asem ni aye ye ho aduro ya ka aka ye ho se ye abusuaku awurade ahyeda yi yen enwo se nam ye nso ma obi ka se we mu nti magya nyamesom enwo se nam ye nso ma obi ka se we mu nti me Allahu Akbar magyai enwo se nam ye nso ma obi ka se onyankopon no kura me nsom ne biem enwo se nam ye nso ema obi etimi denigrate the kingdom of God se nam ye nso na obi di onyame ahenie twitwiri fom obu onyame ahenie no animtia asem kese wo hode mayen enti enwo se de wawa yen ho keke say ye peculiar people say ye peculiar people dia na se awurade de adwuma soronko bi dia mayen e wo se ye hwe ne ye enu nti na ena no na ye ka kire yen ho se ekom de wo ma ye ntam aduane mfa nkocha abonten enkogye nsembo so ate ase se wo ma yare a ye nkwa abonten konkogye sika mfa nkohwe obi ba wo yare e wo se wutumi yi wani ase mpuna e wo se wani ase nkyere no yi wo de se kom de wo ma mo aduane ni you have to start from your kingdom by healing them by making sure that their welfare is something paramount to you. I was so woody kind what damn free fear. I was so woody kind that soon bind be a deal fear. Umu kunu ubu software. You can't tell me say you are a peculiar person. Umu kunu ubu software. Umu ire obi ire a wabontin de ubu no. Onya peculiar. You are not chosen. Say you choose you the any wu gunyame animu ase. Me ka kire wo pen. Say we ye Kristoni na ye ba asore ho. Na e ho pen ye hunu say we ye Kristoni. Say we ye Kristoni ni ye ba adwumam ni ye hunu sampa. Unyame soma wo ye no nyade a wo translate wo ho. Enya de ankrofo a wo no mo adwumam no omo have a feel of unyame som. Omo tumi ka say oh abrantie we die. Enya asore dem nko an wo som nyame. Ababa wa we die. Enya asore dem nkwa na osum nyame na mom adwuma mu mpo odai nyamesu adi aware na se odai nyamesu adi eno na ye betumi agina so aka se ampa awurade ahyeda yi yen ye oyi yen no wanyi yen se yemra mebo aduku wanyi yen se yemra medresse awurade anyi yen se ye ho na efe ya no ate awurade anyi yen se yemra na yemra memuma ya betiri so na mom oyi yen se yemra meka ne mani ye emfa nkyere
oyi yen se yebra meka no kora mfa nkyere awurade yi yen ama ya yesoronko se wode yen aba be hyen oman yi mu adwuma bi ode ahyɛ yen nsa no awurade nim se yebetumi ayeden aye se ne na no na wo ka kyerɛ Abraham no obeka ye na no ane ye kenkan about awofo se ye hwe ma no asɛm onyankopɔn kan ne se na Abraham de minnim no minnim so obetumi ahwɛ ne fie akura ne fie ama sɛ daakye oni hompa onipa bi saa na obetumi aka sɛ ɔyɛ a chosen, a royal priesthood and a holy nation and a peculiar person. Onyankopɔn di ne ho adanse anopa mi bisa onyankopɔn betumi adi ho adanse sɛ yi amayi wi minim sɛ unni me hwammɔ ɛne nti na mayi wo. Onyankopɔn betumi adi ho adanse sɛ minim sɛ ɔman na uwo mu no obɛdai ɔman ba pasu adi. Minim sɛ ware na uwo mu no obɛdai okunu pa su adi. Minim sɛ aware na uwo mu no oba obɛdai oba pa su adi. Sɛnea Bible ɛka yɛ a virtuous woman ɛwɔ Proverbs no. Onyankopɔn nim sɛ yɛyɛ peculiar people, we can represent the interest of his kingdom any day, any time. And inti na ochu si yen. Onim si ya man insensi fam. Aropa isa wo ya ma awurade insensi fam wa medofo. Awasa wo san adwen hu mienu. Awurade afra wo de waba na sofukuo nim. Wa amfra wa amasa wo so wa. Awurade fra wo bae se ubetumi aye adwuma no wa ye ne yie. And inti se wo deviate de afiri ho a osofo e wo se otu ho fo se we afiri ase akwankyere bi a wankasa keka bom wa pon asore na wokotena ase na wotifie na wa wo reflect e wa akwankyere a wo de ama wo church members na utumi bisa wo se ei na saade we nso afiri henfa he honhom bone na e ya afa wo no. I'm telling you, oh ya ma ho kwan ma honhom bone afa wo tie firi awurade ho. Bisa wo sa kwankyera me di man sɛ yɛ awurade a anka wɔbɛyɛ esu ne ban a me ni me nua yi de ti sɛ yɛ awurade a anka wɔbɛyɛ ne saa na praise before nyom no ɛma ne mfiri wutirim ne wano da time ane ɛkɔ praise school na nyom we ɔmo kyerɛ yɛn pa ɔse asɛm bi ara meka no adi bi ara meye e wo se ye masa anwum we erenge na ye bisa e ho se are we duly representing the interest of onyankopon no aye ne yesiese yehunu no ayesom no I nam so am ye frɛ yehu a Kristofo no are we duly representing his interest and now we are representing our parochial selfish interest. I was here to me see a home. Out of four, ye who drew. A would idea ye free sumu. Nanso so ene, where you obedient a free sum in a basic consono. Yes, and a home one and no. Only ba, and when yanko pon ye no, or your choosing person. And one man a ba. And all the banner ye excuse I saw a crowd could be only a juma and when yankopon ye no said that see any man a juma and the juma no ye tiano ye I saw a crowd could be no a bompire and I didn't say we ye but the only moon say near or no name ye no send you pacron one a sign one no drew I'll bet to me a dear free when some. I'm called ground zero. Anopay, we are peculiar people. Our work is to show forth the praises of the one who called us out of darkness and brought us into his daylight, into his forever light. It is our work to show forth his characteristics to the people out there for them to have hope and run to him for refuge. It is our work. Verse 10. Or say, which in time past were not people, but are now the people of God.
Yen de nanka ye kan nipa yenka ho. Yen de nanka ye kan nuonyamfo ane yenka ho. Enu ntina no pay me hyase ye bonyom. So whatever we do here no, out we get the inspiration from Onyankopon. It also remember your first love. Abra na wunni bie, abra na wunkura hwe, abra na wonware ye, abra na wonwo ye, abra na wunni adwuma. Na wona ye ntientia e wo Onyankopon fie. Enu nti na no abra Paul onena muana okopie enkrofuku a no ya asomfo no so no oka kire om se adan na sesei empaibo kura muntimi mobi adan na sesei mu free Onyankopon na kwan no ho adan na sesei sane na kamani gi awurade adwuma ho no adan na mogyae eden na asi monkai mo kane do no. Remember your first love. Ento ose kane no na yen free nipa yen free yen ka ho, which in time past were not a people, but are now the people of God. Not just people, but the people of God. Which had not obtained mercy. Na ye nie humobro e obabia, but ene, ewurade adom nti ye nye humobro. Kane na nka ntimi nto aduane ni anopa wie anwumre. Sa 3 meal square simple one no na untumi nye. Nti na obo 101 formula na obo. Sa formation na obo. But ene nyame e wadom utimi di breakfast ibi, utimi di lunch ibi, utimi di supper ibi, sweet after meal kra utimi san fa bi de ka ho. Ewurade se memma wo hwire mfi kane do no. You are chosen for a certain purpose. You are chosen for a task. Make sure se ongu onyame na dwuma no animu ase. Se da ososo osofo na esu ne ban ya woda na di ensem fata osofo egu nyame adwuma animu ase a kai hunu say God can never be mocked. Whatsoever a man soweth, he shall reap. Papa obonio nya woye bia ubetwa so aba. Eye duaba na wudua. Abrabo bi onipa bi ebone ye duaba a ekura ne nsem a odua. Aduaba de ekose fom a eye den a ebiribeduru ebepro, eye den a ebiribeduru ebefifiri, eye den a ebeso. Na se so ne papam, se so ne boni mu no, wonsem ena ewo. Ewurade ntina ni mu nkire yen won kan yen ho. Na dum no so mfa mayen. We are not just chosen. We are not just members of the royal priesthood. We are not just members of the holy nation, but God had called us from darkness for a certain purpose, for a certain task. Our work is to show forth his goodness. We have to show forth his praises to people for them to run to him. Ntimfanto so Isaac so ye Kristo ni adwuma bi wo ho a wo se wo ye. Yenim se ye ya Awurade betena nimu di akire yen. Kristo onkan yen ho. Onnom mo ayen ya di yen nyina mu. Yen koso antena ni nwunu na se ni yenya gidie wonimu. Yenye ya famu die ni yenya ne aka ne ma no. Na eje Nyankopon ba Nyankopon no nkronkron Nyankopon no. Eyire so kire so se den. Onwu yen animu ase. Obehye yen anuonyam na obema yen so ye di adanse ni bi. Ofrɛ me obo ba ofori amanfo enne de no ye di si ha. Nyankopon ya adoma wo kyena ye besan ba ni ababa betoa so e di ama wo. Ladies and gentlemen, it's sports time!
Adeshimamba Ghana mamba no pay yama mu nyina kwa baso nkumbi we Emra Henkan 93.3 so ya tena sa good year munsem Emra son ya to ne din say evidence based sports presentation ya di jaw ene anopai midin edi Joshua Kwabena Jenim Yosef Ajiri Ubetin nkan me emphasize that Emma Festus Enterprise o maso na sen boy sikatu me da good year munsem no e babi jaw ene anopai de chene say ne wo fie wo adwumam baby a wo bia na pe decode ni da honum enso ayusu dia ni nyina no ay Festus Enterprise eno ntin decoder bia bi oba ebenya bi enso aton edi amount multi TV DSTV Star Times Canal Plus HD Plus combo ni bi ni nyina no ebi ho Festus pena akwa ye wo satellite na fit extra decoders a eni eda ho afei Upe TV brand biabi ebi aye Festus Enterprise TV one mount ye bi aba decoder stands ebi ho remote controller TV there ni decoder there no ni nyan ebi enso available aye Festus Enterprise afei tonton AC horsepower biabia ni brand biabi ebi Festus Enterprise achim da na se ye ben shuffling station on sanso ben old Chumasi Sports in Premier Nanes Palace hono na ahwen ya ubehun yen number ni enie 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo na bibia akokama edi ama Ramen Barbering Saloon enso aso na seme da gudie mu nsem no brew oye oba bema peni na pese yuti na bibia akokama de modia eno ene Ramen Barbering Saloon e training star no bia bi ukwa ibe enso edi ama uhwe cha kwan ewo odan Roman Junction yadem sasintims fie no eben ho abobobo mpa junction so ene fitin shop no enso ena ebo enhwanim number ni enie ebia wo no peso beba ne mu pese yankase eba fe be witini ofie de mawa frɛ na fe yembe ne kama ofie enso emfa ma 0552716777 0552716777 na onien enso edi enkomo Afrakuma Community Hospital enso akrediesa gongon na de chene se enanopai wasori nyoma enkoye obodi ni mu wa otinka se ampa oyade ankasa dia bepiemu ewa Afrakuma Community Hospital na fe yehwe na yadu wanyina no yentuase one time emfa emam Gan West Municipality ni mo honum na Afrakuma Community Hospital enso ewo oba ye wo trained doctors nurses and midwives a omunim adwuma na ommehwe na fe yadu wanyina no yetuase one time at the amount OPD lab theater labor ward na for children's ward nyina no ebi enso our Afrakuma Community Hospital afei enei atwon na etete wo na se wono henia no ajew aboso hu bia onfanfa hu bia oya besel famedan Afrakuma Community Hospital na for yenhwe entuase one time and from your doctor owonim die awotwo yie hu a obeyi atwene at the amawa unyo ha bia biu number 059 700 5963 059 700 5963 na one Afrakuma Community Hospital enso edi enkomo na bibia enso akokama edi amao ene anopai maensha nsem na se emfa every Ghana Premier League nimo match week 18 ayadia genwa game bako ebaswen abstani game a nyanka yekle edi every ho na Nations FC etnase ochi Dreams FC echini twane kanemu aye bako a na se Dreams FC entimi anti midiamani Edwana Stars game no yedana no pay na tag game no enso ebaso fise enra inso etoye ntinyada sa game no enso etimi etofom wei aye ne epiem a erimu nkomo no enso edi abrewa bibia ekokama edi ama yokopiemu okuma semetema asande godoko boboko ni ma nya eba ne se administrative manager enso edima aye kumase asande godoko Emmanuel Dasuberi ena okasei ochema after sana na otumfo gbon din se ombra na omba adwuma enfama kumase metema asande gokono amanfo kanse we bitwe na ya amponsan nim se na amponsan regime no na oka ho no mo adwuma na yegu sa administration no ono pani nipa atunza da friends se onsambra back no omba adwuma enfama kumase metema asande gokobio na Emmanuel Dasuberi echema ono de ombitwe obia na nakra bondi so omba adwuma enfama kodokono or testing message na amponsan but still up to now na amponsan and we plan a text message no
man. There were so many things that he did that na me way. I never say he's betrayed. There were so many things. Even my example and uncle Fontias. There were so many things. But I say time I can't say you go me back to. If I meet you now or another board member to bring you see Basigi to Kotoko. We all agreed. And I suggested Prosper also okay work on it. Me too Kako keep course. It could share Prosper and wife and Asanji Fuku. There were discussions. Then at the end, we're going to go for family. She said, you see Basigi back. And I knew all these things. Basically, no one knew that me away. Did I say that it was a betrayal? No. Because at the time, no one penny, one of your boss. So maybe in your way, say, you felt say it was the right thing, but I wasn't aware. And I never said anything. Me miss out heard that. Basically. And okay, say betrayal. I can show you my phone. Immediately, many of him saw a real meeting BBR. I sent a long message to my former boss, narrating the circumstances a buyer, and I said that I'll be willing to what meeting for us to talk. Missing that responded to me. A big problem. One say you won't cophobia or what? They are always interested in destroying relationship with people. We Emmanuel Daso Berry one fence one ma okaso akasa HM say imprempren de ede anana otumfo enso akase ono no isika bi owo bi a eni afie de oba invest enso kotoko boboko enu ntino se kotoko kra epe player o EP onmu se kotoko epe player o German Bundesliga onmu se kotoko epe player o Egypt and South Africa on nana why ready so discover same akofa sa player na be piemu o Asante Kotoko. The investment, all that, it's not a joke, and the future and all that, any joke. He's prepared. He has said it plainly. Yes, he has said it plainly to me. He says, "Abruchi krane kwakofa player na eba." We should let him know he's prepared to pay for. Yeah, I want to leave Asante Kotoko with a legacy that yaye operational manual. Thankfully, I have done one. We want to get to a level yawoye philosophy. This is the kind of football we play. These are the kind of players we look out for. Into who you coach now, you understand that this is how Asante Kotoko operates. Into your was scouts, coach also on kofa omohe players. And I'm sure that at the end of the season, and as we know, your beefing up of the squad and all those things would have changed. We administrative manager Edema Kumasi Metema Asante Kobobo Koni Emmanuel Dasoberi. Enani ensunre mwana se Kumasi Asante ko wani ejina ndi nkomo mfemfemo emfama former player Edema Kumasi Asante ko pa feno esafu jamfinsu ne nkomo akadeja anano adamudamani eremu ewo doma Aduana Stars ya chobo na kali mienu a Kumasi Asante ko atimu akore na papai ede nkomo akadeja za game ni DNS mu adinyi pa na referee no ensu ka ho na amankudibie no ankwa Kumasi Asante ko na oba bewie no na fe ode nkomo aka ensu didiaye wasodani eremu Kumasi Asante ko fo eguso etoniama se enche bia bibia enso ebedane na mutim no enso ejina na so abrane Diana for no yen country wom yen kan no montia seprecom because me kai say yard or sundodo treatment o de makotoko no yard or sundodo because me kai say na me management member ye ko ho no enye me fanse techia ni na sata me say obo am benti asumbo bi o mo de bo benti no edizete no me safu jamfi me so me plan for Diana omba kumasi a official bia ni wa apart from plant no official bia ni Bewura dressing room and the side soldier no yes adie no mon come on ti musi me see edu kotokonya aduana me wa bochiri kura meba na yetu aba ye ne ma kire wo na wo ma hu se ball no football keke enye ntokwa ye babo ni duane ka ba ye be ye omu bi kane na kotokoye sa ne ma no wo ball ni wie kura referee sundown referee kwa wo ye bibia ye tibi ko hia ba bi ni abu samre no me na me ka titi wona ye time no mu ye titi wona no mu ye ba na kotokoto what is the guy Sanya Manyama? I know na me best starting on your best starting. Obi ba and yet a bia uba, not a uber din quasan samoa. Now you have to acquire over Biniabu. I don't know. I never football Nibia and the Biaba. Obia Jai Sanya Manyama we are football Sanya Manyama when I come would you also yeah W time so man and Oman and football no and advance and German and
we ayen komana se former ayakotoko player Safu Jamfi Edijai we no se revenger omo corner face aduana stars so dan ni remu ewa Kumase a omo so bechi omo na mabrumbi na bia so akoye de mom na obewie no na ode ne komo enso Edijai se odani ewremu dia na se Kumase Asante Kotoko team no mpemfo guso ye di ye se bibia beto beten na fe bia akoye ediamom from next week, you know, come say near be na I say problems be on the some problems and be come from next week, you know, bones be come up a week way account a week way any neighbor and no one you have to a bobo there and yes, pana pump now. Oh, so coach, who can be beach and no far problem be no. Some of them in there, Meneneka say on money 3 back now on money 4 back, you know, never be come but they play 4 back as well. The game no was come by referee na Amoy oh by Ghana point you know a cool referee no say anything referee anything I did my referee to only match be more is no more no so almost the best idea but we no anything oh anything we commander se former player ma Kumase Asante Kotoko Safu Jamfi enso edi ejanende ni Eastern region here na yini nkomo enso informana se lawyer ya anoche frimpon e ba na Eastern region hanu se yenya football yi dia pa no wa badwuma yi papa enso ono na nkomo na akọ enso dema Oko United bu okuru na nkomo ni na enso ene so se adesede eko ede ma ko ma hene aye nana dasebre ekwa Japan a otosu mienu se isi ade Oko United bu okuru no kwa na chia na kontimpinfo hwe na fe omunsiesie no omfa embo no toma no se Kumase Asante Kotoko dia otumfo afa so ohwaye ni ye na bia so akoye na obewie no na fe osanso toko oye ochema so oye ochehe enso embo na fe achimemu ase yebenya team kese bako na bia odinemu na Ghana Premier League no ohwe ma na nina enso akonkan adeɛ baako pɛ mɛka kyerɛ Eastern region nyinaa titiriw kwawfoɔ ɛne sɛ hwɛ wɔn nuanom asantefoɔ ekuta Kumase Asante Kotoko wɔn nuanom nkranfoɔ ekuta Accra Hasofo ko bi hwɛ aduana na woyi Ghana sikafoɔ 100 ahwɛ mu bɛ 80 bɛyɛ kwawfoɔ na Kwawu United entumi nya baabi enyina we de metoma Kwawu manyina titiri Kwawu ma hene onfa ne nan ensi form sania otumfa Asante hene ye no na mmoama Kwawu United enyina oche hene so ensori nyina ye hia team kase pa baako ewa buakwa titiri te se buakwa susu biribi san sori agina enkamani beji we enso commander se lawyer ya anoche frimpon ede ejaye na yanto so enso our African games na emu onimi se sha say 8th of match ya next Saturday ya African games no enso ban ewie games awodo na eden di enso our African games emu na kopiem our baller e man afem no say na esi etie ya dia ene third place no enso baso 5 o'clock Senegal and Uganda edi eboni omuwie pen na wotwe na grand finale no enso etimi abaso Ghana ni Nigeria enso beboni ye hwe nim se Ghana ebetwachi Nigeria abomo na fe gold African games e mana fam no omaji edesi omona so enda ni ne fe remu ne ni ko be enso from the enda ni remu Blasters of Ghana so ye na report for mo eba na se ndra training na die ni na enso ehia se players makoma ku adunu miensa 23 players eda sa bawremu a omugusu bia so ekoso no bia ekoye the Blasters of Ghana so aso nyankopa do be detena ena se game no eto dwa Ghana na Nigeria enso edi boni a coach Otuado say we a preparation game ai so mo ye towards nyankopa aduma na se game sa do double nim omo qualifiers a World Cup no and into way nkoma ka free Blasters so so ye eba ende anopai yeguso ejina African games ni mu enra our Legon Stadium monument dia men 4x100 relay final no and so etimi eto form na Ghana yenso ejina mu bi abrante fan Joseph Paul Yamwa afi Edwin Gadaye Solomon Hammond ena yenyina yenua Bema Benjamin Azamati ejima konkoden enso edima Ghana at the end of the race no na Nigeria edinkan omo ye 38.41 microsecond and Ghana eto so mieno 38.43 microseconds and make ye na fe Liberia enso ebeto so miensa 38
8.73 microseconds and Liberia no kankan nyina boma Nigeria 4x100 meters relay final and member no omu edinkan omu no muji gold afa Ghana yenso tosu mienu ejo silver Liberia tosu miensa ono so oje bronze after the air race no onim say Ghana ye make yentino ye wuremu all the Olympics games na say eba so France Paris manim ya qualified de ko anim na enumu na Joseph Paul Yamwa echirema na ompeso muji gold edma Ghana nenso nyama ankwe amfa momo na omanya opportunity ewuremu onso Olympics games ni mu die ewum say Benjamin Zamatina ne ho ento ne sa na onfele wo sa na so timi gyen konkode edma Ghana omo hwanim so mbaya fit na fomaji bibi enso de fi Olympics games am be mu e Ghana. I think our main focus was to try to get the baton around in the right zones. We had a little bit of a mix-up on the last leg. I think yesterday we wanted to polish it up, but there's actually I also thought I had won. I just wanted to make sure that I seen it right. Maybe I could have played even better. I wasn't really focused on him. I was just trying to run as fast as I could, and I really wish I could have done better with the dip. We just trying to stay healthy. There's been a few, many might not know, but Benjamin is not 100% healthy. So we really appreciate him, putting in the effort to even come out to compete. So we just want to stay healthy, get some meets in, and then when we get to the bigger stage. Enti we enso Joseph Paul Yamwa enra amu race no emu debo papa na yin nim se na be bia de adu de Ghana for defense na fe really ni ba ya Ghana kotosu mienu me ara wosem enso de ma Joseph Paul Yamwa ne nkomo no de abaro Udani Remo Kumasi Asantoro kwa so yana se anano ada enso beto dwa se udani ni Roma branch fan Richmond Lamte enso sina kadima Kumasi Asantoro kwa se ni contract ne de akona wieye enso anesa ne mpinfo ne di nkomo se ka branch betumi astane contract ne ba Kumasi Asantoro ko ne enso ne di nkomo apem nda asisi branch no enya de Austin ne enso mpinfo de tu dwa se omne no edi nkomo akwachire ne se scamper oposo mutumu a omatumu edi amana se de be ya branch no ebetumi asi akan edi amomo ne nyono ko a branch fan Kuala so the contract no akona wieye won so mpelufo already din commande amaka ne pay na nini na playoff na so mdi Remo ewo Euro 2024 no we game edi kan omo egbo ahwe ne ye so betumi adi nkunim se da ba ya betumi qualify akọ Euro 2024 no bi no na sa branch fan Ben Davis osina kan Edma Wolves national team no wade ne koma aka edi aja o se ewom se Gareth Bale eno mo enyira mu si akan emfa mo mbiem na so ndan nkunim de omayira mo ho a so betumi qualify edeko Euro 2024 no enso ebi na upemu ewo England the warning akọ edi ama Klaus Bess 9 bi ewo England Chelsea din kan afa Newcastle din epemu bi end of June ni de na ya de omaton play do na enso de film club mu enya sa ombe breach profit and sustainability rules no ewo EPO no mu no na mom se omanton play se bubom de a na so mbeyu omo afi Premier League no emu yenani enremo awfu ambo korum sunkodi nkomo enfama na branch fan 1000 Adrebayo abrantie onimbo no boye pa na remo enso awfu ambo korum a reporter to Janesa branch enso beto na kwentu so eni ti opeso kwesi akadeba big teams ni bi na report efi from Ebanese omo disque pompo no so betumi astane contract no edemafu ambo korum na abrantie fan Robiho abrantie Okosi akenba Madrid esan ko Italy ko di juma edemo City nyina no Abrante no bebo games ne kakra enso edemo na ne juma ko di ye enso Italy no msi 2017 one gang bi ekochi abayua bi babadwa no raper na eyade a na yapan ye eno ntino court atnase edi asem no awie omu kirema former player Man City okoko twere abankukumu 9 years oko 9 years in prison na bibia nso akokama edi amalo mona 20 enani Remo AC Milan bokuru as reporter to ja ere so Remo Spain omo ko Spain as Sevilla bokuru mo Morocco ni Abrante fan Yusuf Nazri amno no edi nkomasi Abrante na Japan as one de e ban critical weda na ne Remo akwesi akan erema AC Milan bokuru no eri nti omo ne bokuru fan Sevilla edi nkomasi sika twetwe ne kwaso de a na Abrante ofi Morocco a ye fan Yusuf Nazri no abeko
jersey akade ma AC Milan boboku no Barcelona almost sporting director yefe no Deco na ono na akasai osidro na point fingers on so say dia Basafo omni Arsenal head coach yefe Mikel Arteta edi nkomo se nkebe ya na kapa fe Xavi kwa na konkofa Mikel Arteta mepiem Barca na Mikel emba adwuma enfama Barca boboku no reporter Eban said Deco etiema sansem nyina no enya dia enokre na mum omo enhwe abrante fe Xavi new replacement bia omo de munya yanka Xavi betrase na obo adwuma edi ama Barca boboku no na ai Mr. Kwesinyako ana friends sasa Bright Kwesinyako I say no ma me free mo se den oh mo ye ba mo tie Mr. Bright Kwesinyako so mo message ka ba on share da bia na me sanka nti Mr. Bright yeje ima yako omusu na no mutie ima yako oh Mr. Bright Kwesinyako credit officer ewo achiase South Brimura Bank also one of official said my cycling federation bibia ko kama de amano na kofi me hu oh Tuesday 19th March no oh okay nti Mr. Bright Kwesinyako we dey yama yako ide na dey to asubio no okay yako na ntie yetam so no waka ana da shedding yama yako no shedding no say pe ala mauli say mfa shedding kan so shedding and so akaho edi amount yedi besia na ya do ase bebri say na unya so na wotie yen na bibia nso ekọ kama yedi sia na ye jemu edi ama captain in the morning still oboba ofori amanfo na watu aso ama medin edi Joshua Kwabene Jeremy Yosef Ejiri Otenenka Raymond Ashete Rat Benito Maoli afi Daniel Denchi etna consonanti pia voices ni nyina edi gumai ne koye ni ankoye nyina no mumfa abasobode ni nyina enfama Daniel Denchi ono na dawroma no ye bibia kama bibia so ekọ kama edi ema ye si captain in the morning oboba ofori amanfo etwaso Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM
Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. The Asadari Becord, your mother's sports team. Joshua Kwabena Ejani, Kofi Ejiri, Daniel Denchi, Mauli Raymond, Sima Eduasa, and son Abapa no pardon, son and home, matching energy medini dean of Fremi or Boba Ofuri Amanfo. And I ever call me Imrasi with the Fini, I could you on Komoka crack. I say, I don't know, Saminka say a constitutional crisis, or saying you, I don't know. But we will go there. Yeah, because when we say Parliament, a babe kwahome gym. Then come here school for anke, ya beka say omo be ma kwan. Omo be call recess. Ya nti say recess ne be ye ne. Na ansana omo be kwa ahomegye mu no. Na omo wo government business bi wo ho no ma waso omo consider. Ba kwa ne ka ho the approval of ministers designate vetted by the appointment committee. But Enra, there was a twist to be a course of parliament. For some time now, the Right Honorable Urban Smana Kingsford Bagman has been away from Ghana. Baby or Koya, we are yet to know, but no one need Ghana ha. Best 2 weeks in Ukraine, we need Ghana ha no more. I feel Obaya or Betis say, Omampenia Kufuado through the executive secretary. Atrocrat had the aba or catcher parliament clerk Ura Cyril in Sia say on Shena sa proper human sexual right and family one values, you know. Sa marano on when one farm Jubilee House upon. In fact, on mane no ne konkra say enemy de mreyi kwa osimema panini nwene ho sa.
speaker Babin Baya or Boamani and say opening near see you. Would Yankopon. A one any on so bufo pompo. A pie say two. And Obiza almost a dang. Munchrimu ye. And as your much rich much no. Say I uni hono. O man penny. Enam ne church for so. Atro crata di abase. Emranwa ye passing wa hanmoa. Akase ye de be mo man penny no on so. Or dini tro dia de asisu sign sam pamagia to man as a mean to mono. Openina tro crata di abrayen. A walk catcher in parliament for say. Yen penny and fast amrana and farm mafie ho. San say encrofu mu be de. As someone no court. Enti kopim say or may court to bad time Supreme Court no. Ebesi agina ne de. Enya dia. Sa asem no ono mampani kura opeso oka ho bibi. Speaker ti no says o mampani ne kan sa asem say one of the executive secretary so no chere no de bai. Os mo mama copy. Ene ne ese pe copy man ne ne o kenkan ya wo wie ne ne o se ne me space hye mi ono so ne space hye ne sa na otwe to ne hwene so kakra. Ene o say mo ya sure say krata yi from mampani aka kine so e free ho no mo ne bai. Ene o say mate muntie ha men so manya krata bi edi from Supreme Court. Asa krata no amanya free Supreme Court no kire se eye yen parliament for yen so omampani ne nkrofo a obomudin ministers designate na obomudin di omo baaye no yen so yadwo mutum enyeye sanse mene wo kasa imra hyebedwanin a wosan ye mranim ni Roxin Nelson Eche K Dafia Makpo wono so ede me speaker any attorney general or the Eco Supreme Court to a case number no suit no any suit number J1/12/2024 kire se wo mo ba be serve almost serve parliament no kra 19th no nti ono so ne nsa aka na krata ne mu nsem nyina ne se ono so esre court ba tan ne se on kan kire speaker na on twe ne ho famfiri sa vetin no e course no so enipa no omampani akufu ado bo mudin ye beje omo atomu no omo ntwe omo ho famfiri ho enti ene ono so speaker nso so eye nra no ene wo senka omo de sa asem ne beto pono so na nka omo dwendwen ho na ene obi ade na dwen kire de ba empanimfo aye bo mudin edi dibreshe omo nsa ministers no yenyi wo muntum ana yenyi wo muntum na nka yenni ho ano baba ye kakra na nka kire yi ye hwe se efie ho no mo no wo mo beji wo mo atum ana so wo nyo muntum speaker say enya anto enya ntua sa nkomo no kra na yensu yenya nni omampani peso o kire se woni mumra so di a yen ne hyemra no yenso mra ne yenimu so di pa yenso so parliament ye ka ministers no ho asemu a enye ye eninti atwe asensan twen atwe asensan ne ntwen sensan se enne anase wo kena ene ye beka ho asem da bi kopim bra Supreme Court no nso besi agina se ane omo betimi ato akoso na omampani ne nominees no a odo omo ba ye a omo vete wo mo no mo betumi ato akoso adwoma tuma na se ma monyo muntum no enya ade a wo mo nso so omo beka sa asem no ho bibia pa speaker ene o sorry ye na ne aman komo no edi aye bribia wo ho kakra ne se